Omunyishengerokazi Juliet Agambirebi obwo abere nayitorera amarwaro mu district ya Mitoma obwo ari kugabira abakazi benda za Mama Kiti hamwe n'akasente ko kwekoma hamweko. Abashabito bakugira ngo wahura warumwa utaza kurinda kubanza kwinga ngurero ko reza kwinuka ubone kuza kunaba kuriya none okererwa ferirwa mu kazi kanyabwanga ndigere cyuro. Juliet yarabwira abashija bahisire biguru bya mpisi abarukwanga kushagara abakazi babo babane baza kuzara utyo kashangano babona nenda ukabana mukazi yanaza kuzara tiyagena na mushija we owagira mu buzubuti yamumanya omwe byetaga makasente nkati omuntu yija omukazi yiza kuzara irwaro bashangana cyetaga kumugumiza mukishaka umushija atamwina ona bakazi benda bashabiro kuratire biri kubegesibwa abana baraguza mu bwire bwenda ningashije Antenatal Days konkana nimba habura ngo Mama Kiti says twabahereza ningaze ezo honorable yabahereza tuzo kugira ngo bazarumka aho kwa buri kimwe cyurumu konkana twetaga ngo bije nazo hirwaro abakazi n'uwo begesa gakayeterekanisa kugira ngo shange ayine bintu byona yabireta yisha ne bafu omweta ine byo kwatira mu mwana ahari aba barukwanga kuraro mbutimba bwensiri kandi obwo binenda bashabiro kureko muzogu ngo hakubanogwa kabehamagara gabo okuraro mu butimba tweze kubaretera mubwine mwena esiri yakuruma warwara mushwisha nabwe nibasa kugumira waburi nenda baba ne Juliet kubato abatine ndachituyine kwathereze ntandukwa gasha kwa Mike atwachire.